makan ikan kakap di warung Betawi Kakap Bubarkun. Ini tempatnya. Ikan kakapnya. Enak. Seger ya. Jadi yang khas di sini ini nih. Best sellernya si ikan kakap Bubarkun. Masuknya dari Gang Geraha Raya ya. Bisa langsung di maps aja nih ikan kakap Bubarkun. Pesan juga kayak udang. Pesan si pecak nilainya nih guys. Kita cobain si pecaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pecak nilai ya guys. Seger banget. Pedesnya pas. Enak, seger, ringan gitu. Enak banget. Makan dulu guys. Siaran dikit langsung penuh. Enak banget, mantap.